Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kalau siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Hadin wayu na liang yung JHADC de pembanagi itu gikur go ar ke man gelis ko ar gitu gikur iwa imtimit I hapo ka jantel yang ibro ko wi we chembile to gelis ko kong pembanagi to gikur go timit hapo ka jantel yang ibro ko wi tangkat kita gelis ko ar to gini man gikur ko yui na liang yung I ka jantel student yung em jingma ya ka future ka manrit yung ka jantel hills yang I di ba chemi to kita gikur to kam gikur biati kuki ki karbi ki mar ini ki beru to ki wa chong wa sa itri yang ki cita ja ko Manipur Mizoram tangwan chong wan sa ki chini lengba ka jing kur mar hitai bun sen lagi ki beru ju pen kam ki da ki kentai biati chong kha yo ya kata interest ka status interest yang ST hapo jantel chang I ini singi liang yang jantel student union da bo ide gedor khas ha udipti CM malaskir mbai we de pa pendam mi chisendon ya kini ki kur ki watimit ki hai tepo kini gelis ko ar Tena liang yang ikan tias student yang debu ilite yau, ya ke JHADC pendam ko cisendon ya gini gikur, lada dia ke JHADC pendam ko ini gikur, ina liang yang ke tias student yang dau stormy ya gini ke district council we dau kang cebi le, ya ka lada kam ye ko cimi ke senjam pendam cisendon ya gini gikur, nai bah kani man ko ke jingma, ni ba cemile kini gikur to gikur ejat pa. Even hapo jantes ida praktisi ya kata matrilineal practices wa itibit iya ka kuri ka bay dekat wan yo itu analiang ke council ka da khut ko yang ini ki judge bru ki vitawan ki judge bru ki wa wan chongka chini ki example ep kam kita ki kur hanse ki kur wan chongka hapo karbi analiang council yang I ka da perchang ko timit de ki kini penyo bo jingma go ya ka judge bru yang I analiang yang Deputy CM da perchang da ong to discuss waka tim tegani man ka ultimatum ya ka district council wa pendam cisendon ya kani gikur lam kamte ke jingi ki daujur ko wi da chimbile de ka sinjam ko teng nei benta kani council sagwile ka message ka kwa pha chaka rilum jantia waro ko wi wa pi hun bimo wa ka council timbit ko kini gikur ki wa I tente mjuk senyau ki man ki lagi kur ki wa tentin lebu ila reklam Jepang ke klan bill ko batai Jepang ki kur ko issue certificate gi hek kur ne benta wo tip mit ya ki la ne issue ya kata ga ST yang ki hane chemi uta ke council da perchang gole bakala hajing kita organi kur tin liang yang I lebu ya kata ga dorkas uta wo penkur la ne pendam cisendon ya tip mit ya kini gi kur hakani gelis ko a